Na tugitegera rugono rungi mono kiri mantu jegie gichunki gia siasa ani ati thirikari cia matora nkuruki kwithirwa tikungurite miaka 10 kuma iri kwambirirwa gukurukira thirikari ji utongereria na kinya witi na mbere ni bimwe bia mantu mwanya tarathethiritwe ezagitegererwa amwe na bu kinya akarini bethiritwe bakigunika na nkuruki kiri kigomano kia makaunti kiria kirari ntere cia Eldoret County ya Gishu Rais Ruto na arethiritwa akionania kurega kunganirwa kwa uria ngabana bamwe bagutumira mbeca buthuku na kuga uria ukagwatwa akajukirwe tagari ari nene ria kiwatho bobwizite onde kaunti ya Meru iringanithitwe na utumiri buthuku bwa mbeca cia mwingi amwe na kinyanga bana bangi kenda baria baumire kiri utongeria na baria bariku muthunruki ni athuranirite rugono ruru kiri gichunki gia siasa. Uvuji wa thirikari na thirikari cia kaunti ni bwambiti kuonekana muno kimanto gia ungumania ujo ni kumenya ripoti mwanya iria ciambiti kumira kuonania uthuji bubu. Salesio Turarira ni muteteri wa Kyoto aja Nandi amurikite thirikari ya kaunti ya Meru muno kiribisi ya ngavana Kawira Mwangaza. Antu bara be close muno kiri ngavana kwena mwarongina urio i bodyguard yowe kwena motona ngina ario ni bodyguard yowe iba kure wa mbeca mukuru wa PA wawe ario na kure wa mbeca na babonde ni ariti bathirikari ya county na Ameru bukamenya County Government Act na amwe na Public Finance Management Act na Procurement Act tie very clear otemwande kwa thirikari kinyomwe ubati kurita biashara na thirikari. Kuringana Salesiu agwite gitumi kiawe kinene kia gwita kiringi kia miakuro na ngungumano ni EACC na nindirandikire EACC njuma nthiru na bari sivu kopi ekwa na ingwite ki EACC ekathithio nchonkoni bwa kung'ana na Mumeru one value ya mbeca ciao. Ontibobu Nandi mugukire mubunge otiganist mporo abori uraonekana Nandi ari ndore na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza atibati kwithira endene ya obisi ya Meru County. Kawira Mwangaza hafai kuwa katika ofisi ya Meru County kwa sababu nontungugira rutete imboru ya Ukinyanga County itemia kweleka na ntu wa Meru ankwandobwira kaumankare akwaria bokuthira right now nontore nobukitie na ntikafanya nuri yome ukanyange hinje usunguzo kwanza wana kana tena makosa uchoke ndene ya county. Ona kinya mugambi manyara mwandike mnana kiama kia mbas ethro akigoju kithira ntu iba itire ngugi na mbuga kinya percentage njira bakuonaga kafainda kawa tio kinya 10% na mbeje ukinyitwere no myaka 5 itiri nawe urienda kuria 10% kendo muri mbeje ciawe iu tiko wora biashara iu ko ingugi to kwenda kuitania ngwina antu ba tenders antu biashara na litingu bada baitirite thirikari ya county nguyo mtoro getu mbecha unde na mbecha tiritendi bwejire tukabeka ira miriki mara moja lakini ukathithagia makosa ya kunenkanira mbecha ni kuma muko no ntubayamba kaba kuya mbecha no tibirite kuliaga mbecha kana kumana kendo uri wa mbecha ciaku ntobia nu birewa birewe bithire aito kumenyora bukuthia na mbecha iu uthino tu menya mbecha uthomba kuitha kona mbecha unafanya kitu fulani na kinyara weka ingi tuiji tutakuja indi na kunandia sore na thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza baugite atia. So I don't know ina makosa yari ni nonto ni ngavana Kawira Mwangaza otumira mbecha ete mashinani wikiria wananchi ba Meru maendeleo kana ni nonto aweta Southern Korea kuria development partners kana ni nonto aweta different places both within the country na outside ko serve antoba Meru category ijere chia employees especially office ya governor kuinera itagwa partisan staff ni bara governor wengwa directly ya anenkairo kanya akerwa ne kedira ni security person waku uko ri governor choagwe ngwa directly security person waku kedira ni PA personal assistant choan directly personal assistant yo kudira nyama brother yi ali bodyguard yo ko tima kosa jareu kinya mwana okwo kwithira bodyguard yo ko tima kosa jareu ni atabu kwenda guchuira kinya governor bodyguard wawe ni atabu kwenda guchuira governor PA wawe
so PA kwithira ari mwana okwa kana sister okwa kana u guti makosa jaria u kunde na muno petitioner eta mbere muno atnenkera mero receipt ira jumbe gwa attach that voucher kenda ni kithana voucher ira ikuriwa thaina mbeca cietire kutumba kuthithia allegation uga mbeca ntumite na voucher 5,500 no tegwa ki voucher 5,500 itumite jita kiu nontu gutimbe ciria gwite na receipt so accumulation ya mbeca ira ciejaga omba kwithirwa office ya governor etho ikite o pending bills ikeja kuruiria mwi gwatene ikio tumko na figa ingi yure ko ni nte kwanda kutuika kwina mbica kuretwa ikio ni kithanagia ati mbeca ikuritwe ite na ajietite ira ni operation office ya governor na governor mbeca litagwa jina arajietite ko petition ethana kwenda ne the receipt cha gwatachi wodekithania voucher eu mbeca ya tumikite atia baro ya ciandiki nyingi na imwe ciandiki siasa baro ire imwe ciandiki yekerwa baking powder yekerwa sukari na chumvi kenda manto ya imba kenda muntu bakwachi a political agenda so inkwenda kwera ndo beto bamiro manto menge ya matasi na yako harirwa tiya uma yorongo na itera kinya tokapurumanto yonde ya kinya ki that level karite o mbecha cia tumuro bogo ri bati ene muntu na kweja akageria guchinja the topic au gakabe kiri mbecha baitete ngwina thirikari uте muntu itete ngwina thirikari muntu gekiri mbecha urabati gwikirwa riragwitira ngugi thirikari na ikio tumigwa gwigitugita pandiem iro gwithwa gwigitugita traveling allowances gwigitugita accommodation gwigitugita gwa catering and mantu jo jonde ijo jadithikite uraja bati kuthi kiruthu jibajairi muntu ngikuranisho kaiji ni mubunge wa Tigana East mpuru wa Buri narua ibumite kwa EACC no ntobwa utume ibo mbecha cia Tigania East na inkwenda mukari wa Tigania East au mba kwithira akimenya ichale gikiri nkwendere na Meru imanto yego ya kuendelea na kinyawe aikite kirerwa ngino kurangu kumanirwe ICC ni Jackson Kirimi mukari wa Tigania East na gitomi na kione giki manto ya tumite oni bikia barua ye kwa ke EACC becha ikona ni 5% of the allocated budget cha manto sport ichiriro mheshimiwa Mporo accumulative to 7,228,000 boibo mwe. Number 2 of which otembe chetho ya bwithirwe ke financial year ya 2022-2023 boini ontobomo orambo bite kiripota mheshimiwa Mporo kire EACC nikenda bayuke mukondo yao as an independent body bameina mbeche chetiania chemuringi kuro tiania chetire. Number 2 mbeche chambasare allocated 40% of 147 million icha ombere kura ito kwenda antu batiani bamenya imbibyo tuma mheshimiwa Mporo mwekuru weta Agnes Mporo etha ike committee ya CDF ya Tigania East na tutambuthurire so imantu yamaya tukwenda EACC yomba kwa ilia na ndiko lingana na ikundi mwanya na atongire baraba ingi na thiba ugite thinero mite thirikari ya Kenya ni mandu jeki ungumania Ngabana inyelia gathio ntuma chief officer na CC bonde ba kaunti to ngabana ni mama nangwenda kwira Meru atire kawira Mwangasa ingabana thaibu awakti kawira Mwangasa chief officer kawira Mwangasa CC kawira Mwangasa ne MCA no ndunya tha yale tabarabara ne yara uaka kwa oversight ayeta kuri churie be engineer na masisi yake transport okoria mamala imbini ata mama kwa lugania ngweka kwa nifuzi anto ate agenda kwa theno na urubwa wa Meru kitomi kijana ni mutongira mugongo Dr. William Ruto amunini wa riga thigachagwa bauga no mwanka baketha bakirwa na ungumania kuma ke thirikari nene na ke thirikari ya county. We shall treat corruption at all levels of government as a high priority law enforcement issue requiring expeditious and decisive response. Regardless of position, office or status, any person implicated in the loss of public funds, whether in the national or devolved government, must encounter the punitive consequences of their action in full. There is no corruption for the national government and the county governments. Corruption is corruption in its very form. And this government will deal with the corruption in the national government, in the county governments, and in the country. We know that some people are very uncomfortable because previously governors have been twisted to give money obtained fraudulently and corruptly
to fund political activities. With this new war on corruption in the county governments, it is no longer going to be possible to coerce governors from your coalition to give you money for politics. That is a problem. That is a problem. Indi nandi kirio kira kinene ndoweje ungumania ede kuonekana muno yandite mirindene Kenya ikomba kuruanio. Ripoti ere utura burantu bege rimbecha meanya mware onchamba mbethe muroina gavana Kawira Mwangasa. Ripoti ere utura MCS wewe toro wanenkero ngirie 16 lakini ngirie 16 shwale chiombo otoma wagire amero ekathira na bonete uma na tabureta wete girinya bwe kugia mbecha no rende manto atorete ya ripoti endo gwe mero antu agenya nyasawa. Muthuri Muriuki, Gichunki gya siasa.